I veliki pozdrav i dobrodošli u današnjem videu. Igramo kao Granny, to jeste našao sam video gdje mogu da igram kao Granny, to jeste danas ćemo igrati kao Granny u ovoj igrici, to jest idemo na startu ovdje je start. Malo sam mislim da ovdje je start, da piše start. Tako da danas igramo kao original Granny, to čite ista prostorija, ali ovaj put mi igramo kao Granny i vijamo lika koji je trenutno pa ispod kreveta. Tako da ovo je multiplayer igrica gdje igramo kao Granny. Sine, ima da te prebijem, mrtvo. Buško, ostavi me na miru, huda babuško. Tako da koliko sam upućen u ovaj gameplay, on nije napravljen od developera kao ni kopija Granny. Potpuno su pravljeni od drugih likova kao verzije, ali isto se čuje ono škripanje i sve. Čuje se bukvalno ono škripanje kao original Granny, ali to je to utresno, ali ima više života. Kao što možete vidjeti na onoj linici, ovaj dan, noć je dan u kojoj živimo, kao što vidite mi je ovakav kao original Granny, jer to je ista prostorija. Mada samo je multiplayer, mi igramo kao luda baba, tako da bukvalno je preko ove igrice, sviđa mi se. Mislim da je... Čuvate, dobro. To se čuje gore, tako da imamo gore odmah, znamo da imamo gore. Treba da ga ubijemo ovdje gore 100%, znači što sad igramo kao Granny, tako da moramo da mislimo, what the fuck, tako da moramo da mislimo kao Granny. Moramo da mislimo kao Granny, what the fuck, pobegom ispred nosa. Vrati se! To je to. Ima hammer, ne smijemo da mu dozvolimo hammer da koristi. Dobro, diće. Zanima me diće šliče. Dođi sine da se poigramo, imam cookies, I see you. To je to. Ali ima još healta. Treba da ga uvatimo, ne možemo više puta da ga udarimo, možemo samo jednom. What the fuck, ne mogu kao prva Granny nekada si gore pa da te udari od dole. Gore, znači gdje je otišao? Ne znam. Bacite like, zapratite siromašno želite official. Tako nađemo, nije mislim da nije u kuhinji da ovdje negdje. Ovdje nije pošto je zatvoreno, sigurno. Dole 100%. Čuo se nešto dole. Basement. Mada zanemarit ćemo lika. What the fuck je ovo? Dođi sine da se poigramo. Ti je lika. Možda je u bašti čak ili gore pa je zatvorio vrata. Nije pokobio ovo. Znači ljudi, osjetite taj like i subscribe za još, znači ovo je multiplayer, igramo kao Granny. Ne znam ko je napravio multiplayer, ali je bukvalno genijalno napravljeno da igramo kao Granny. Znači osjetite like i subscribe, trenutno smo u bašti kod Granny, znači sad igramo kao Granny, više ne igramo kao onaj igrač kojeg smo navikli da igramo. Mislim da je bio ovdje, pošto vidite da je ovo otvoreno, lik je tu bio. Znači mi sad ne znamo da se taj lik nalazi. I što mogu da čujem zvukove i to, ali ne znam gdje se on tačno nalazi, jer brzo pobjega. A fuck. Otiću u baštu. Tu 100%. Tu će da baci stvar. What the fuck, lik. Ode tamo, dobro. Znači, bukvalno smo vidjeli, znači... To je to tog videa. Ako vam se video, bacite like, subscribe za još ovakvih igrica, za nastavak multiplayera. A mi se vidimo u jednom videu, izašle su majice, merch. Znači, idite prvi na Gomajom i pošaljite ako želite da poručite, znači... Neću ni da ga vidim, pošto želim da poručite, znači... Bukvalno, i zapratite mi siromašno želite official i dobijete pozdrav u narednom videu. Pos.